بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشاشي بخياتني كان برز زكاة عندكم ما وكو دزگای نوری حکمة و پرورده و روشنبیری لا دستي قرآن لبران سالانه هل دستين بانزامداني هل سنگاندني قرآن لبران وهمو قرآن لبراني دزگای نوری حکمة لسر آستی همو لقو باز نکن او هل سنگاندن سالانه دکری سپاس بخوا و سالی سیمینه دزگا خاوانی زیاتر ل 250 قرآن لبران بەڵام ساڵانە بە لە ڕێگای لێژنەیەکی باڵا لێژنەی باڵای هەڵسەنگانی قورآن لەبەران هەڵسەنگانیان بۆ ئەنجام دەدرێت. ئەو هەڵسەنگانە بە دوو قۆناغ بەڕێوە دەچێت. قۆناغی یەکەم پێوتێ خولی یەکەم، قۆناغی دووەمش خولی دووەمە. ئەوانەی کە لە خولی یەکەم ناتوان نمرەی دەرچوون پێویست بەدەست بێنن لە قۆناغی دووەم و لە خولی دووەم هەڵسەنگانیان بۆ ئەنجام دەدرێت. سوپاس بۆخوا ئەمساڵ لە کۆی نزیشی 54 قوتابی 27 قوتابی قورآن لەبەر توانیان لە فلتری لێژنەی باڵای هەڵسەنگانی قورآن لەبەران دەربچن و ئێمەش ئەوڕۆ لەو ئاهەنگە خەڵاتی ڕێزێنان و بەخشینی بڕوانامەیان بۆ ئەنجام دەدەین ئینشاء الله. تەمان دەستگای نوری حکمە خاوەن پێگە و مەقامی خۆیە لەناو هەرێمی کوردستان بەگشتی و وڵاتی عێراقیش. هەروەها ئێمە ئەو کەسانی کە بانگهێشتمان کرد بوون بریتین لە سنتەرەکانی لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز، دەستگاکانی لەبەرکردنی قورئان و فێرکردن و بڵاوکردنەوەی ڕۆشنبیری قورئانی و هەروەها چەندین ناوەندە ڕۆشنبیریەکانمان داوەت کردووە. سەبارەت بە خەڵاتەکانیش بەشێکیان خەڵاتی با بڵێن وەکو بڕوانامە و مصحەفوانە، هەندێکیان ئینشاءالله خەڵاتی عومرەوانەی تێدا دەبێت پشتیوان بەخوای گەورە. زۆربەیان ئەوانەی کە ئەم ساڵ دەچونە سوپاس بەخوا حەلەقاتی تایبەت بە مراجعەی قورئان لەبەران بەڕێوە دەبن کە هەفتانە ڕێژەیەکی دیاری کرا و 3 جزء 4 جزء مراجعە دەکەنەوە. خۆیان بەشێکیان بوونە مامۆستا دەستگا، بەشێکیان لەناو حەلەقاتەکان بەڕێوەبەری حەلەقاتەکان دەکەن. سوپاس بەخواوە سێمین ساڵە و پشتیوان بەخوای گەورە، خوای گەورە عومر بدا ئینشاءالله ساڵانی داهاتووش بەردەوام دەبین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله تواني من فضل خواهي قورو مهربان هشتن سالو أو كوشيكا كردمان تواني من قرآني بيروز دبركين وإن شاء الله دس بدس بورنا وكان جدوان دوباره دكريته كاستاج دايبين إن شاء الله أو قرآن كتسليمي أو بريانة دكين أو من دالان دكين لو نوا داوا لهمو أو خلقش دكم أرسي مسلمانا هول كوش خوي بدا كزنالي ولا بتمنم يعني إيش ميانا دمس قرآن بابي قرآن لبركرني بابي تا إيش شكاري يعني أود الخوشة كلا قرآن لبركرني لمراجعة كرني يا لهيج دك أو أود الخوشة يا براستي خاصة لو جيانا برلت زنزال وناخوشيا. الحمد لله أرسندا أستنج ديتا بيش لبرود زنزالي ومشغول وكار وكاسبي من دالو أنا بالله أنا هيج سنة بين الرجال اللي بقرآن بنتشكى قرآن ده براسي قرآن لبركرني إيش يا كمان بيت داول هم مسلمان شجدا كم براستي خوان مشغول كان بالقرآن لو الدنيا برخم وناخوشيا كاتك قرآن مرازعي دكوا هيس خميك النامني براستي خوشترين جيان لقى القرآن.